3 बोसोर सरकार सालायनायावनो UPPL सरकारा 1,06,000 नखरनो हा होनो हाबाय। नाथाय सिगांनि BPF सरकारा 17 बोसोराव 15,000 नखरनोल' हा होनो हादोंमोन। नाथाय जोङो दा 3 बोसोर सरकार सालायनायावनो 1,06,000 नखरनो हा होनो हाबाय। बर' आरो आदिबासि, बर' आरो मुसलमाननि गेजेराव जा दाङाबाजि जादोंमोन बेयो हानि थाखायनो जादोंमोन आरो सिगांनि BPF सरकार सालायनाय समाव NDB थायो होननानै बे ओनसोलखौ दाननानै गालांदोंमोन। आगोलनि सरकारा मात्र 15,000 नखरनो हा होदोंमोन 17 बोसोराव। जोङो बोसोरथामाव 1,06,000 नखरनो हा होबाय। NDB आरो आबसुखौ सापर्ट खालामनायाव बे ओनसोलनि सुबुंफोरखौ हाग्रा सिङाव दोननानै खस्थ'आव थानो बायद' खालामदोंमोन। NDB सापर्ट खालामनायखाय, आबसु सापर्ट खालामनायखाय बे एरियानि मानसिफोरखौ हाग्रा सिङाव दोननानै मानसिफोरखौ खस्थ'आव थानो थाखाय बायद' खालामदोंमोन। BPFआ बुङो बहा सोलायनाय फैदों, जेबो सोलायनायानो गैया माथो। गानफब जोमफबजोंल' सोलायनाया फैया, गोसो गोरबोजोंसो सोलायनाया फैयो। बेफोर बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर बाथ्राखौ EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा राङिजरा हा राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बिथां EM रन्जित बसुमतारी बिथाङा राङिजरा हा राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मा बाथ्रा फोरमायखो आबुङै मिथिना लानि फै। যিকোনো সমস্যা যেটো আমি সহজ সৰলভাৱে আমি সমাধান কৰিব পৰা যায়, তেওঁলোকক মাটিৰ সমস্যাটো সমাধান কৰা যাওক বুলি আমি ডিসিশন লৈ পেলাই 3 বছৰত এই ৰাঙিজৰা এৰিয়াটো আজি যে আমি মাটি দিম নহয় প্ৰেসিডেন্ট সাহেব, সেইটো বাদ দি আমি 1,06,000 ফ্যামিলিক মাটি দিলো। 3 বছৰাও 1,06,000। আগৰ চৰকাৰে 17 বছৰত 15,000 ফ্যামিলিকহে মাটি দিছে মাত্ৰ। आगोलनि सरकारा मात्र 15,000 नखरनो हा होदोंमोन 17 बोसोराव। जोङो बोसोरथामाव 1,06,000 नखरनो हा होबाय। तारमाने बर' आरो आदिबासीर মাজত जे काजिया হৈছে হেতুটো মাটিৰ কাৰণে হৈছিল। बर' আৰু মুছলমানৰ মাজত যে কাজিয়া হৈছিল হেতুটো মাটিৰ কাৰণে হৈছিল। আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটো বে অঞ্চলাव NDB थायो होननानै बे ओनसोलखौ दाननानै गालांदों। आसल खोन्थाया दासो ओंखारगोन। राजनीतिनि बाथ्रा बुंनो नागिरबाबो ओंखारलांफ्राङो। बेवहाय जोंना साफा सानै राजनीतिक भाबे BPFखौ मोजां मोनग्रा दं। बेसेबां माहारियारि बादजों मोजां मोनग्रा दं दसे उनाव बुंगोन। गावनि हारिखौ माबायदि फोथांना लाखिनायनि थांखिजों जों राजखान्थि गेलेदों बेखौ आं दसे उनाव बुंगोन। NDB सापर्ट खालामनायखाय, आबसु सापर्ट खालामनायखाय बे एरियानि मानसिफोरखौ हाग्रा सिङाव दोननानै मानसिफोरखौ खस्थ'आव थानो थाखाय बायद' खालामदोंमोन। ইয়াত আমাৰ ননকে কাহিতমা 7,000তকৈ বেছি ফ্যামিলি কি কয় জনসাধাৰণ থকা ভোটাৰ্স থকা এই ননকে কাহিতমা 1964 না 1964आवनो मियादि फाट्टा मोननाय 1964 मायथाइयावनो बेखौनो नोंथांमोनजों समान नेशनेल पार्कआव सोना गालांदों दाखालि 2008 सनाव। दाखालिसो 2008 सनावसो जेरै नोंथांमोननिखौबो याव खुन्थिया गायदोंना, बिथांमोननिखौबो रेभिनिउ हाखौनो मियादि हाखौनो खुन्थिया गायनानै होदों। बेसेबां दुखुनांथाव। बेखौ दा रिकभार खालामनो थांगासिनो दं, नोंथांमोननिखौ बानायग्रोनानै होबाय। जियानो जायाथों, जियानो हक, আমি প্ৰথমত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছো। মানুহে কয়, এতিয়া BPFে কয় ক'ত পৰিৱৰ্তন আনিব, একো পৰিৱৰ্তনে হোৱা নাই, একোৱে কৰিব পৰা নাই। পৰিৱৰ্তনটো মানুহক একেবাৰে সুট বুট পিন্ধাই পেলাই না জিলিক মিলিক কৰাই পেলাই দেখুৱাটো পৰিৱৰ্তন বুলি নকয়। হৃদয়ৰ পৰিৱৰ্তন। ময়ো এজন খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহ। সান্তালী গিৰ্জাত মই যাবলৈ সাহস কৰা নাছিল না। সান্তালী খ্ৰীষ্টিয়ান বিলাকে বড় গিৰ্জাত আহিবলৈ সাহস কৰা নাছিল। আমাৰ যিসকল বড়সকলে পূজা কৰিবলৈ যায় পূজাস্থলীত, ব্ৰহ্ম মন্দিৰত, বাথৌ থানচালীত, তেনেকুৱা ঠাইত নন বড়সকলে আহিবলৈ সাহস কৰা নাছিল। কিন্তু আজিতো আহিবলৈ সাহস কৰিছে। তাৰমানে আমাৰ মাজত পৰিৱৰ্তন আহিছে। ইয়াত পাৰ্থক্য নোহোৱা হৈছে। আপুনি আদিবাসী না বড়ো না মুছলমান না ৰাজবংশী না সান্তালী না মুণ্ডা নে উৰাও কোনো পাৰ্থক্য নাই ইয়াত।
আমি বিটিয়াৰ বাসী সেইটো আজি প্ৰমাণ দিবলৈ সক্ষম হ'লো যাক কয় পৰিৱৰ্তন সমন্বয় পৰিৱৰ্তন অনাৰ লগে লগে শান্তি অনাৰ লগে লগে আমি সমন্বয় আনিছো সমন্বয় মানে কি সমন্বয় মানে মা गोरोबज्लायनाय ना गोरोबज्लायनाय ख्रिस्टान बाथौ ब्रह्म ना सिख बुद्धिस्ट इस्लाम जों गासैबो जा जथायै गोरोबलायनानै रायजो जादों मोनसे समावथ' साहानिया खोला थांनो हाया खोलाहाना सायाव फैनो हाया बे मास्टारफ्रा बेयाव सोरबा मास्टारफोर दंना नोंथांमोना मास्टार ना मास्टारफ्रा दरमा सेजाबायोमोन ना बै समाव सेजाया एलपि स्कुलनि मास्टार दं नोंथाङा मास्टार नङा नोंथाङा बे समावथ' मास्टारफ्रा दरमा सेजाबावोमोन ओरैबायदि अबस्थामोन जोंनि अबस्थाया बै समावथ' केस लायोमोन मा होनोमोनलाय जोंना सेन्टारनि सेक्रेटारि ना मा होनोमोन ना सेन्टार सेक्रेटारिया केस लायोमोन फैसाखौ बेस्रा गिनानै बिसोरो हटेल रानलायलायनाय जादोंमोन ओरैबायदि अबस्थामोन दा बेफोरबायदि अबস্থা गैला সমন্বয় আহিলে আমাৰ মাজত আপুনি বজাৰত যাব পাৰে আগৰ দিনত 4টা বাজিলে আৰু মানুহে বেলেগত নাযায় ঘৰত ভিতৰতে সোমাই থাকে শান্তি আহিলে সমন্বয় আহিলে ঐক্যতা আমি কৰিব পাৰিছো খৌসেতি जों বানাইনা হাবাই সেইটোৱে হল পৰিৱৰ্তন ব্যক্তি হিচাপে কাকবা একো দিব নোৱাৰিব পাৰে তথাপিও আপোনালোকে চাওক বছৰত 365 দিন থাকে 365 দিনে মেলা হৈছে কিহৰ মেলা মডাৰ মেলা কিহৰ মেলা জুৱাৰ মেলা কিহৰ মেলা ড্ৰাগছৰ মেলা কিহৰ মেলা এন্টি সোশ্যাল এলিমেন্টৰ মেলা ক্লাস 8 9 फरायनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा बाहेराव थांनो हायामोन मलेस्टेशन जायोमोन माबा माबि जायोमोन जायखौ जोङो बिमाफोरनि खाथियाव बिफाफोरनि खाथियाव बुंनो उसुबिदा बेफोर मुगायाथ' दा गैलिया এনেকুৱা পৰিস্থিতিটো আৰু নাই কেতিয়াবা মানে আদিবাসী ছোৱালী ইফালে আহিলে ঘৰৰ মানে ভাইব এই বড়ো গাঁৱতে যাব পাৰিবনে নোৱাৰিব বড়ো ছোৱালী আদিবাসী গাঁৱৰ মাজেদি গ'লে বড়ো ছোৱালী ঘৰৰ মানুহে ভাইব এই আদিবাসী গাঁৱৰে বা মোৰ ছোৱালীজনী যাব পাৰিব এনেকুৱা এটা চিন্তা আহিছিল তাৰ মানে আমি নৰকৰ যন্ত্ৰণাত ভুগি আছিলো সেই নৰক যন্ত্ৰণাৰ পৰা আজি আমি মুক্ত পাইছো ব্যক্তিভাৱে আমি কাকো গালি দিব নিবিচাৰো কিন্তু সময়ে আমাক গালি দিবলৈ বাধ্য কৰাইছে গতিকে আজিৰ দিনত আমি অনসাই বিথাংকি দিছো অনসাই বিথাংকিৰ দ্বাৰাই এজন ব্যক্তিত আমি 5000 টকাকে দিছো আগৰ দিনত এতিয়াও কয় বহুত মানুহে আমাৰ ইপিপিএলৰ মানুহে কয় বিপিএবা মুসাৰি হইয়েমন जोंनि सरकाराबो मुसारि होनांगौ मुसारियालाय माथो 150 टाकार मुसारि हे न 150 टाकानिखाय मा 150 टाकानि थाखाय आंनि मोनथायखौ सोरनोबा फाननोसै नामा आंनि বিবেকखौ सोरनोबा फाननोसै नामा না এখন কাশিৰ কাৰণে কি মই বিবেকটো জাতিটো বেছিম নেকি এখন সাৰিৰ কাৰণে মই জাতিটো বিবেকটো বেছিম নেকি মোৰ অধিকাৰটো বেছিম নেকি এক গিলাস মদৰ কাৰণে এক টুকুৰা মাংসৰ কাৰণে কি আমাৰ অধিকাৰটো বেছিম নেকি এখন আটুটো আমি ইয়াৰ পৰা যদি ঢেকিয়া বুটুলি লৈ যায় কচু বুটুলি লৈ যায় বজাৰত 200 টকা পালে আটুৱা এনে আহি যায় গামছা এনে আহি যায় ইয়াৰ পৰা আমি সমাজখন কেনেকৈ মুক্ত কৰাব পাৰিম হেতু আমি চিন্তা কৰিছো যাৰ কাৰণে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াত খুব ভাল সুকা दा मास्टारनि फिसायासो जेनेबा मोजां क्लास खालामनो हायो जों हाजिरा जानानै मावनानै जाग्रा फिसाफोरा बोरै फरायगोन दिनै नोंथांमोना আপোনালোকৰ আজি এডমিশনৰ কাৰণে লেন্ড হোল্ডিং নাই স্কলাৰশিপ পাবৰ কাৰণে লেন্ড হোল্ডিংৰ প্ৰয়োজন আছে হয় না নহয় কিবা এটা গভৰ্ণমেণ্ট অনুষ্ঠান পাবৰ কাৰণে লেন্ড হোল্ডিংৰ প্ৰয়োজন আছে ইলেকশনৰ মাজত সময়ত আহি পেলাই আপোনালোকক ক'ব বিপিএফক ভোট দিব লাগে অলপ দলক টকা দিব মদ খুৱাব মাংস খুৱাব ইলেকশনৰ পাছত আপোনালোকৰ অধিকাৰৰ পৰা আপোনালোকক বঞ্চিত কৰিব তেনেকেতো নহয় সমাজখনটো এনেকে চলিব নোৱাৰি যাক আমি আজি মুক্ত কৰাইছো তাৰ কাৰণে অনসাই বিথাংকি জ্ঞান সেৰাং বিথাংকি আই অনসাই বিথাংকি অৰুণোদয় 100% ৰেশন কাৰ্ড ডিস্ট্ৰিবিউশন এইখিনি আমি দিছো তাৰ বাহিৰেও
আৰু বহুত সুন্দৰ সুন্দৰ আমি আঁচনি দিছোঁ যেনেকৈ আমাৰ মাজত যোৱা 17 বছৰত বড়োলেণ্ড অঞ্চলৰ পৰা APS পাছ কৰা মানুহটো খুব নগণ্য আছিল বিৰাট নগণ্যমান আমাৰ চৰকাৰটো অহাৰ পাছত য'ত নেকি জানো গैयाब्लाबो जोंनि फिसाफ्रा फरायनायाव मोजां शान्तिनि गोनांथि बेखौ नोजोर होनानै दिनै बयबो गोजोननाय मोननानै फरायनायाव गोसो होदों पढ़ात गुरुत्व दिছে আপোনালোকৰ ৰেকৰ্ড আছিল নেকি আজিলৈকে বড়োলেণ্ড এৰিয়াত আদিবাসী APS পাছ কৰা আছে বুলি এইবাৰহে সান্তালী ছোৱালীজনী পাছ কৰিছে হয়নে নহয় তাৰ আগতো হোৱা নাছিল এইবাৰসो সান্তালী সাसे हिनजावसा पास जादों बर'फ्रा देग्लाय मोनसे समाव बर'फ्रा 100 जन मेट्रिकआव फार्स्ट डिभिजन पास जायामोन 100 जनानो APSC मेइन एग्जामावनो 140 जन पास जादों देग्लाय सोर पास जादों नोंथांनि फिसाया आंनि फिसाया जोंनि फिसाया पास जादों सोरबा मास्टार सोरबा प्रफेसर सोरबा पलिटिशियान बेफोरनि खोन्थाया बेलेग बेफोरखौ जों रुजु जाया बे सासे सानै मास्टारनि थाखाय बे सासे सानै जोंनि पलिटिशियाननि थाखाय कन्ट्रेक्टरफोरनि थाखाय जोंनि समाजखौ गोजौ थाखोआव होननानै जों बुंनो हायाथ' बिसोरसो गोजौजोंथ' गोजौ नङा नंखायनो समाजखौ जों माबोरै जोङो जौगाहोनो हागोन बे बिथिंजों जों दिनै बड'फा UN ब्रह्म फ्री IAS कोचिंखौ আমি দিয়া হৈছে যাৰ দ্বাৰাই যোৱা বছৰো 50 জন আমি দিল্লীত পঠিয়াইছো এইবাৰো 50 জন দিল্লীত পঠিয়াইছে क'क्राझार नोगोरनि RNB लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8 आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन किडनिकाव अन्थाइ जानाय आथिं आखाइ जरा जरा सानाय लिभार गाज्रि जालांनाय मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन